saba abana bacu timuri mu kwabona abahungu n'abakobwa mariage kwa gatandatu ngo bagiye ku kiyaga muraturuta twe tutakigiyeho hako basha mwe muri mu kubona iyakiri ipanze neza umuntu yokora ubukwe kwa gatandatu Imana yamukoreye ubukwe abantu bakwitabye abagabo n'abapastori twaje waduhamagaye turanezerewe ko turashima Imana dutezeje ko tuzoza gutamba none ngo mwagiye Gisenyi mufiti akiri tari ndende kandi ndababwiye ibyanje njewe ta bintu bya pembeni bintu bya pembeni kandi mwamara kuvayo mwagira amezi abiri amakofa akaba aratangiye saba shega narabiciye kuvuga ngo umuntu ntiyaje gusenga ngo yagiye kuri piscine ngo ku cyumweru azaze gushimira hano aya umuntu atazi ikintu kimumenyesha bushize nariko mbigisha inzu y'Imana icarico hakuzi ko abantu basaze umuntu yobyara akaryamira iruhande rw'umwana amezi mwumve ngo wone umukirisitu amezi 6 amezi 5 ngo araryamye ngo iruhande rw'umwana Imana yiri ngo ifite abantu timuri ese ibyo ndibibaho bibaho ba mama none uwo umuntu yohabwa umwana aho kubyuka yirukanga ngo aje kuvuga ati Imana ni jewe wakoze ibiko none uraryamye amezi 6 ako kana kopfukira aho wogaruka niki uko niyo buruvuga ngo mvuze nabi bari mu gufanije wabishe haleluya Imana ishimwe ku uyu mwanya mwiza Imana iduhaye kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana reka tubanze dushimire ubuyobozi bw'itorero batwizeye sino kutwizera gusa mwumvise uburyo batuvuze kandi niko bimeze kuba baraduhisemo uyu munsi giterane gitangira ngo tube mu batangira mu by'ukuri n'iby'agaciro kanini turabizirikana kandi natwe tubiha agaciro bashumba turabashimiye kandi natwe turabakunda kindi cyo kibemeza ko tubakunda nuko buri gihe iyo mutubwiye turaza hari umuntu umwe wambwiye none ngo nsigaje gato nkaba mu Kalvari ndavuga ndi ndiwe mwivuga butumwa ariko ndi umuzayoni kuko ndi umushumba mu itorero rya Zayoni turabashimiye Imana ibaheze umugisha ndabashimiye namwe ucecekera imbere yacu mutabaza mutuje ni ikintu gikomeye kubona abantu bangana gutya kugira ngo bagaburire ijambo ry'Imana n'iby'agaciro kanini paye kaze mwene data bakiriye nanje nishimiye kubana nawe ndabakiriye Imana ibaheze umugisha nakiriye mushumba kuva muri Zayoni kuba tubanye nawe nishimiye kumwakira jewe ni mubyeyi kuye bushumba n'umubyeyi wanje ndaguhaye kaze urakaza Imana iguha umugisha twazanye n'abandi bantu babiri tibabamenye umudamu w'umupastori dukorana wicaye hehe nihe bakwicaje protokole muzabimenye turi kumwe n'umusore uriya niwe dukorana tibakumenye wihangane rwose babimbwiye kandi ubutumwa nari nabutumye ariko
nawe ntiyamenye kuvuga, aba yavuze ati aha ntimunicaza aha ndi umushumba, kuko si bibi uzagere nyine ukaramuke ndukazubwira mbaye ngo haye kazi urakaza, Imana iguha umugisha. Reka kubw'umwanya dufite tuwukoreshe neza tutabarambira kugira ngo mutahe. Ndasoma ibyanditswe byinshi ariko birimo iri jambo nyine. Luka 17:12 turagera ku murongo wa 16. Luka 17:12 kugera ku 16. Akigera mu kirorero asanganira n'ababembe 10 bahagarara kure, barataka cyane bati mutware Yesu tubabarire. Murongo wa 14 ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira. 15 umwe muri abo abonye akize agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga. 16 yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima, kandi uwo yari umusamariya. Dusome Imigani 11 murongo wa 25. 11 Imigani murongo wa 15 25 samani 11:25 haravuga ngo umunyabuntu azabyibuha kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Dusoreze muri Yeremiya ibice 17 n'umurongo wa 26. Haravuga ngo kandi bazaturuka mu midugudu y'Ubuyuda mu birorero byose, mu bibaho byose, mumbabarira gato, kandi bazaturuka mu midugudu y'Ubuyuda n'ahakikije i Yerusalemu hose no mu gihugu cy'Ababenyamini no mu bibaya no mu misozi miremire n'ikusi, bazanye ibitambo n'amaturo y'ifu n'imibavu, bazanye n'ibyo gushima mu nzu y'Uwiteka. Ngira ngo si ikintu cyo gusobanura cyane. Baravuze ngo garukana amashimwe n'iy'inshuro ya 6. Reka mvuge muri iyo mvugo niko numva bavuga mu Cyongereza, kandi byose birajanye. Hari igihe iyo ikintu kigiye gisubirwamo kiba akamenyero, tikigira agaciro, tikiremere, bigatuma umuntu abyumva uko nyine uko abyumva. Garukana amashimwe, iyo umuntu azana amashimwe aba afite uwo agiye gushimira, kandi uwashimira nanone aba afite icyo yamukoreye. Ijambo nkunda kurivuga ariko ni umugani usa nawe utari mwiza, ariko baravuze ngo umugani uzugana kariho. Bakavuga ngo imbwa ngo ni zibiri, ngo ni ukwimu waguhaye, munda akaguha bwace yaza kugusaba ukamwima. Indi mbwa ya kabiri ngo ni isabo yimye. Tawe nisimbwa, uwo ni umugani basogokuru baciye. Abantu bazabumva bakagira amagambo, tawe mvuze ko ndavuga izo mbwa zibiri basogokuru bavuze. Izi ariko naringiye kure ntarabanza ngo mbashimire. Ndabashimiye, ahantu hasa neza. Imana yigeze gusanga Salomo yujuje urusengero kubera ko byayirenze nayo. Yamemubwira ngo nuzozugera hanze ngo nutunga amaboko, apana gusenga ngo nuyatunga unzama numva, kubera ngo ubwiza ukuntu hari hasa.
hari ahantu uzushika ukumva ko harahumura Imana. Aha ni kwa Mana hakuriye gusa neza, hasa neza. Mwarakoze kabisa. Usarire umuntu yohimukira akazaza kurara hano kandi yarandu ushobora kurara mu bitose gusa Yesu akagusanga. Kandi Imana yanga ubucafu, niyo ya mbere kwanga ubucafu. Yari yaranabwiye abanyisiraheli bari mu rugendo ngo baza bajana udusuka two kuzoza bakora ahantu h'isuku ho kuja nyine kunana. Nuko ngaruke ariko ahantu hasa neza kweli, si bitari byo gukabya ngo abantu bazabongera bazabagira gute. Arasa neza gusa nyine, ariko umuntu utoba yararambuye ukuboko yoba humiwe. Umuntu utaratanze urufaranga yamara tukaza kuvuga ngo garukana amashimwe nawe akasama. Kumukunda ahantu hasa neza ye. Nuko zambwa zibiri rero nizo ngiriho, kandi isomo rizoba rirangiye. Noneho nasomye hariho imbwa 9. Yesu abanyabibembe ngo bahagarara kure baramureba, kubera yuko batari bafite uburenganzira bwo kwegera umuntu cyari kizira. Bakurwaga mu muhana, bagakurwa mu byabo, bagakurwa mu babo, bakagenda bakaja kure. Ariko ngira bari baramenye amakuru ya Yesu ko Yesu yegera buri muntu wese. Yesu ntagira uwazarenza amaso. Yesu uwabandi bataye bakamuta ntibamutekereze. Sema amen. Sema amen. Uvuga nawe ngo amen. Ukaza utenguha uhagaze mu rusengero. Nuko ariko ndizera neza ko bari baza amakuru ye. Noneho ngo barataka, ngo amare gutaka, ubabaye arataka, udafite icyo ashaka arataka, uri mu bibazo arataka, uwaburaye arataka. Aho hanze gaho tuvuze kuburara ningo tuba dusa n'abasaza. Ibyo kuburara byararangiye, ibyo myambaro byararangiye, ariko nabo bafite ayandi makuba ataboroheye kabisa. Timworohewe pe, timworohewe, mufite ingorane zitaboroheye. Ubona natwe nyine tugitakira ibyo kurya. Nuko noneho ngo bateke, Yesu ngo arabitegereza baje arabwira ngo nimugende muje kwiyereka umutambyi. Baragenda, ngo bakigenda ngo bashike barakira. Ko navugira ijambo garukana amashimwe, yazane, ariko uzuyazana ayazana afite icyo yakorewe. Ariko hariho imbwa imwe izikorerwa ibintu ntibimenye. Niyo mbaye mvuga, niyo ngiye kuvuga. Nuko ngo barakira bose, bamwe bakira abantu 10 babanyabibembe. Kandi namwe murabona abantu bari bagize iminsi wenda Bibiliya ntibivuga, bari batandukanye n'abagore n'abana, batandukanye n'imiryango. Bibiliya ntizivuga iminsi bari bamaze, ariko kwiri kose watawe inyuma y'urugo ntibyoroshe, biraremereye. Ngo bakire banye bavuduka, ngo bariruka, ahubwo bari batashe mu rugo, ngo bariruka baragenda bose ko ari 10 baragenda ngo baje kugera iriya bakageraga. Ngo umwe aravuga atariko ariko atusikona
akize yamavuga tuku nzoba mpemutse reka nsubireyo ngarukana amashimwe. Turi kumwe? Yamavuga ati reka ngaruke uku nguku n'abandi mbagira gutya ngo ashike imbere y'uwamukijya aramubwira ati nibutse ibyo wakoze, nibutse amateka wampinduriye, nibutse umwonga naciyemo, nibuka ubuzima naciyemo, nibutse kubabara nababaye, nibutse agasuzuguro nasuzuguwe, nibutse gutukwa ndagarutse. Sema amen. Nagarutse ni jewe wawundi. Amubaza ijambo ati se ntimwakize muri 10? Undi ati none abandi bari imbuga 9. Nubona ikibazo tugira uzatwinjirira mu bintu by'ikivunge twese uko. Giye gusoma rero ibyo nshaka gusoma. Tubona umwicaye aho habaye nk'akuma kagapima kakabapima. Tuabona umunezero dufite twatuzamura amako kakabapima. Uburyo muzamuzana amashimwe mwohebura. Kuririmba ibintu siko kubibamo, kubiganira siko kubibamo, kubyumva siko nkeretse kubikora. Hagarutse umwe gusa abari ugarukana amashimwe araza. Bibiliya yavuze ngo uvomera abandi ni uzagira gute? Uzavomerwa. Uvomera abandi uwabandi ni uzahabwa. Bukize nabwiye abakristo nababwira ngo mfite ikibazo nanjye turagisangiye, dutegereje imperuka, dutegereje ko Yesu aza. Ndababwira ngo ikibazo mfite mu mutima wanjye, mfite ubwoba nuko imbanda yovuga, yamara kuvuga umuntu agasiga stoke y'ibyo kurya y'umuceri, y'amasukari n'ibindi, hanyuma akazamukana n'umuntu babanye yaburaye. Mugitekereze namwe mukamubanye n'umuntu stoke iruzuye nani mafaranga ari kuri banki, hanyuma impanda ikavuga tukaguruka nawe ukaguruka nyine, mwamara mugaseruka imbere y'Imana ugaserukana n'uwaburaye kandi wasize stoke mu nzu. Uvomera abandi ni uzagira gute? Uzavomerwa. Imana Bibiliya izicurika ibintu ikabicurika, Bibiliya izibicurika kandi nibwo buryo bwayo. Bibiliya bango hahirwa gutanga kugira gute kuruta kugira gute guhabwa. Ntitubishoboye ni ikinyoma, ntitubishoboye. Ibyo utanga n'ibyo ubitse n'ibyo ufasha birangana. Tekereza mu mutwe wawe ngutekereza ukubite karikire, urebe ibyo Imana yakoze, urebe n'ibyo wakoreye Imana. Ubona bingana? Birangana? None karukana ubusa nyine ndakundi. None ndavuga gute? Navuga gute? None mvuge gute? Ariko none erega hariho abantu bamwe Imana izireba ikitegereza ikabango n'icyo wakoze yaba utari kugikora.
kubera iki umutima wawe ndunezerewe, umutima wawe urimo ubushake, umutima wawe urimo kwizera, kandi watanze ibitangana n'ibyo wari ukwiriye gutanga. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese atange, sema amen, uko yagambiriye, ngo ariko atange uko ubushobozi bwe bungana. Ugarukana amashimwe ngo nibatambe, batambike, ngo nibashiremo igisirimba. Toka kule igisirimba. Nta soni ufite? Nibyo Imana yagukoreye bingana gutyo ngo nibashiremo igisirimba ngo batambe, kuragitura nde? Imana yakigusabye. Kwiyobagiza. Haleluya, amen. Bwana Yesu asifiwe. Ngo Imana yankoreye ibintu, ngo yankoreye ibintu. Umve nawe, yankoreye ibintu, mumpe harimo ari cyubaro, yankoreye ibintu. Ngo none kugira ngo ngushimwe ry'Imana, tugiye gutamba. Wagiye gutambira iwawe. Tuze tureka gukinisha Imana. Imana si umukene, Imana ni umutunzi wa byose. Bibiliya iravuga ngo ni umutunzi w'imbabazi, yarenze ubutunzi bw'ibintu. Bibiliya iravuga ngo ibiboneka n'ibitaboneka ngo ni ibyayo. Sema haleluya. Turiya ntitubwira ngo tugarukane amashimwe, ariko ibiboneka n'ibitaboneka, ibiri mu nyanja, ibiri kuzimu, ibiri mu musozi, ibiri mu kirere, ni iby'Imana, kandi bigira ijambo. Bibiliya iravuga ngo nubwo tutoyiramya ngo tuyihimbaze, ngo izabwira amabuye ngo asimbagurike, ngo n'imisozi ngo ikome mu mashi. Hari ijambo wavuze utoshobora. Yambaye inka. Erega ibintu ijambo wavuze bigishije, muze yavuze ngo Ana yagize gute, ngo yacukije umwana amushukiriza mu nzu y'Imana. Aho Samuel yabaye, uramucyutsa uzamujanayo. Erega yaramujanye. Erega hariho terme zimwe dukoresha zitarizo, si ibyo kuvuga. Oya, yaramucyukije ngo amara aramuzana mu nzu y'Imana, aravuga ngo uyu mwana ndamugutuye, azabe hana kore. Abana bacu zadutura imbere y'Imana, satubwira Imana ngo ibarinde bazigame ibibazo, ariko ntizatubazana. Nabonye umugabo umwe gusa yabwiye Imana, arayibwira ngo uyu mukobwa wanje nashaka, ngo nashaka agashaka, ngo inka zose ndamuguhaye, amushira mu rusengero. Narabibonye n'amaso yanjye, ngo amare bucya arashaka, ngo amare gushaka ibintu byose batanze inka baje bakwereye urusengero abari rwo rurongoranye. Abana ni muhanze mubareke, timubishoboye mutanga ifaranga, mutanga imyanya. Shoboye tanga abana murashoboye. Naje ndaho samvuga gusa Imana igome barindire mu rusengero, bazoyikorera uko bashoboye nyine, nuko izabashoboza. Ntabo nzanye ngaha. Samuel yamye abaha nuko mvuga aya magambo. Ese turi kumwe? Twavuga ngo amen. Niki Bibiliya yavuze ngo bazava mu misozi, bave mu myonga, bave mu kire, bave ngo baze, ngo ariko bazabazanya amashimwe mu nzu y'Uwiteka. Bazana amashimwe, bagarukana amashimwe mu nzu y'Uwiteka. Bazazana ngo ubutunzi, mva, sema amen. Njewe kubera ko ndanga si byinshi, ntango ko Imana yampaye nuko ubushobozi bwanje bungana. Ari kugira amayeri nagize Yesu Kristo yampaye, nza nandika nkandika ibintu nakoze byose mu rusengero, nafashije abantu, nagize kabyandika mu gitabo. Umwaka warangira uko ntegereje, ejo bundi tariki imwe nimara ngire plus jumurisha murakuze guteranya, nimara guteranya
ndebe ibintu nakoreye Imana, nshingireho uburyo nshimira Imana, nibwire ngo ibi nibyo wampaye, naje ngiye kuguha amashimwe. Nituvuga nkuko kwa pasiteri umuntu baza hano ngo Imana yamwubakiye inzu. Hari inzu yaha iri munsi ya miliyoni 50. Umuntu yageranga agateraza haleluya 7 ngo nibande nibamufashe, envelope akayishira mu ibi ukurukundo ukunda Imana rurangana n'ibyo 5. Urukundo Imana igukunda rungana n'iyo nzu yaguhaye. Ese birumvikanye? Urukundo Imana igukunda rungana n'uburyo yakurinze amezi 12 yose, ukaryama ikarara iguhagaze hejuru, ukavyuka ukaja mu kazi, ukagenda ugakora, abana bakagenda bakajiriya, nawe ukajiriya. Umva urukundo rw'Imana uryo rungana. Bibiliya avangwa amaso y'Imana ngo ahora kuba kiranutsi bayo. Ni ukuvuga ngo umuntu azagenda ijisho ry'Imana ari muriho, akaryama akavyuka, werekera iriya, wagira gutya ngo impanuka Imana ikabera yeguke, wamara tukaba nkabarya 9. Nuko Imana ngo ndagushimiye kandi ngo mureka ngushimire hano mu cyumba, ngo ntaho utazubona. Niko wari wayibwiye ko ari mu cyumba uzoshimira? Ni mu cyumba wari wavuze cyane, no mu cyumba n'uwavuze nawe bari igitangaza, abandi ni bush be. Tuzahora tugushima. Ngaye mwari nimenumva. Tugushima, subiramo. tuzahora tugushima, tuvuga imirimo yawe. Imana, tuzahora tugushima. Kubiririmba uburyo bizabiryo, kubiririmba uburyo bizabyoro, ariko ururimi urunguru warurimi uru ekanwa. Kubera iki dukwiriye gushimira Imana? Mvuga ibintu 3 gusa binyuranye n'ibyo dutekereza, binyuranye n'ibyo wiyumvira. Buriya abantu rimwe na rimwe baburira Imana amashimwe ngo kubera yuko ngo ibyo basabye Imana itarabisohoza. Abandi bakavuga ngo Imana yabaremeye amashimwe ngo kubera yuko Imana yabasubije. Oya, ibyo ni bito, ni bito, ni bito, ni bito, ni bito. Umva babwire mbisubire, ni bito. Niba uzorinda gushimira Imana kubera yuko wari mu kibazo ugasubizwa, ni bito. Kingaliki petit na petite, uracyari umwana. Ibyo ni bito. Ninga kujya kukuzanira umwana imbombo ukayimuha kandi ntimuhaza kandi ntimubuza kurya no kunywa. Abandi bageze ku rwego rwo gutahura ibi. Icyambere, soma ijambo ry'Imana, Zaburi 22:4. Ese turi kumwe? Yego, ihute. Umuntu umwe namfashe gusoma, ya nshuti yangize soma 22:4. Hari umuntu umfasha? Yabuze? Soma Zaburi 22:4. Ariko uruwera, intebe yawe igoswe n'ishimwe ry'Abisiraheli. Umva rero ngubwire igituma dukwiriye gushima Imana, si uko Imana yadusubije, nuko amashimwe yacu tuvuga yariyo yose agose intebe y'Imana. Intebe y'Imana igizwe n'amashimwe yacu. Uko umuntu ashima, sema amen. Haleluya.
uzanire hari wakuka katari keza ka haleluya kandi sinje ugatangije nawe kare wakavuze avuze ko akuka ka haleluya katagacamo Mana ushoboza aba bantu mu izina rya Yesu Kristo. Shebo wapi nuko igituma dushima Imana nuko amashimwe yacu ese turi kumwe nuko ngo amashimwe yacu ngo n'intebe Imana izayicaraho. Uko ushima Imana niko wagura intebe y'Imana. Kandi wibuke ko n'Imana ga n'ubundi ba muri twebwe kandi amashimwe aba muri twe. Uko umuntu ashima niko Imana ingana muri we. Mbaye ngo bisobanura ko uko amashimwe yawe angana mu mutima wawe niko n'Imana ingana. None rero nico gituma ijambo ry'Imana Imana yabwiye Salomo niba atari da yaramuye ngo ese wanubakira inzoke ntazu wanubakira ngo bishoboke ngo nkeretse mu mutima. Kubera iki? Umutima wuzuye amashimwe. Cyoni kimu cya kabiri. Kubera yuko Abisiraheli bageze igihe baburira Imana amashimwe baribagirwa barabireka babica amazi n'ubu birahari. Dawudi ngo yamabigira itegeko yamavuga ngo nshizeho itegeko abantu bazabashima kubw'itegeko kandi usanire nanje mbaye mbishoboye no bikora ariko icyakora bico gihe none bari basa naho bageze bumva vuba itegeko babigira itegeko kubera kuko buriya hari ikintu Imana izihatira abantu iyo ibona ko bigufite ubundi gushima ntibifite Imana inyungu. Oya inyungu ni kuri twebwe. Ese birumvikanye inyungu nini gushima ni twe bigarukaho kuko reka mane dusome ibyanditswe. Nehemiya soma Nehemiya bice 12 n'umurongo wa 24. Ijambo ryarantangara. Yeremiya 12:24 cya kabiri. Nehemiya 12:24. Burya abanyamakuru baza basoma ugasoma ugakwega umuntu akumva nejejwe nuko wasoma. Ureke gusoma ngo uri kuwicaye ku buriri. Nabyumvise ukuntu wahabonye. Cumi na kabiri 24. Yego. Kandi abatware b'Abalewi Hashabiya na Sherebiya aho na Yeshua mwene Kadimiyeli wasomye 12:24. Nehemiya oya 12 navuze 12 oya murambabare 12:24 naho nyine Nehemiya aya oya yowa nuko mwese niko havuga oya ibisi bitangaza byatangaje Yesu. Basi soma Ezra bandu soma Ezra ndabona soma Ezra ni 3 n'umurongo wa 10. Nuko ubw'abubatsi bashingaga urufatiro rw'urusengero rw'Uwiteka. Yego. Bashyiraho abatambyi bambaye imyambaro yabo bafite amakondera. Yego. N'Abalewi bene Asafu bafite ibyuma bivuga. Yego. Ngo basingize Uwiteka nk'uko Dawidi umwami wa Isiraheli yategetse. Naho nariko nshaka kuko umwami wa Isiraheli yagize gute yategetse bashyiraho abantu bo gushima Imana kuko Dawidi umwami yari yarabitegetse. Kubera yuko abandi inyota yo kugarukana amashimwe yari yarabarebye arabitegereza babona ibindi Imana isi bakorera ariko bakibagirwa kugarukana amashimwe abishiraho iri tegeko. Ubundi gushima si ubushake ahubwo ni itegeko.
birumvikanye. Gushima si ugushaka, ntibituvaho. Kubireka ni ukwica ijambo ry'Imana, ni itegeko. Kubera iki? Kubera iby'Imana iba yakoze, ibyo tubona n'ibyo tutabona. Hari ibintu tutaha agaciro. Buriya umuntu yozaza akazashima akavuga ngo ndashimira Imana ko yarayiturinze n'umuryango. Mw'abantu b'Imana mwe, umurimo Imana yakoze wo kuturinda, wabivuga kabiri cyangwa gatatu bo guseka. Bo guseka bakavuga ngo buriya ngo yataye mu mutwe. Nk'umuntu ngo azavuga gusa iminsi yose ngo arashima Imana ko yaramutseho. Reka twabaye nk'abantu bo hanze shaka kuvuga ni he naba abantu bapagani batazi Imana, bazi ko kuryama no kuzuka ari ibintu bisanzwe, bazi ko kugenda no kugaruka ari ibintu bisanzwe, bazi ko kwinjira mu modoka umuntu ategerezwa kuyivamo. Impanuka ibaye akavuga ngo niko byabaye. Tiyamenya nukize ngo amenye ngo ni Imana imukijije, akavuga ngo ni ibintu byashitse gusa. Isirayeli barabyibagiwe. Mwibuke yuko n'Imana yari yarababwira ngo nimugera mukagera mu gihugu ndabarahiriye nzabarinda, nzajyana namwe, nzabayobora. Imana irababwira ngo abanzi nzabirukana, nzirukana abanzi bose, nta mwanzi uzobahagarara imbere. Mwumve ibitangaza Imana yababwiye. Imana irababwira ngo nzabaha kubaka amazu. Nimara kwirukana abanzi, yamibabwira ngo muri mwebwe nta ngumbi izababamo. Ikintu nicyo cyonyine se. Yamibabwira ngo habane inkazanyu, nta nkizaramburura, nta nkizabyara igipfuye. Yamibabwira ngo n'inyamaswa zona zose ngo nzazirukana. Ariko ababwira ijambo, arababwira ngo muramenye mutazibagirwa, muramenye mutazibagirwa kugarukana amashimwe, muramenye mutazibagirwa inzira mwaciyemwo mu butayu, muramenye mutazibagirwa wa munsi w'inzoka ngacura iyindi nzoka, muramenye mutazibagirwa wa munsi mwabuze amazi kabaheza amasoko 70, muramenye mutazibagirwa nza mbabona. Hakagaruka rya jambo rya zambwa. Ngo bashike ngo amare kurya, bamaze guhaga, abanzi bagiye, amahoro yabaye, umutekano wabaye, ibintu bimeze neza. Nuko basigara bababwira ngo materanira. Ati toka materanira, soza dutumwanya ko turashaka ifaranga ngo materanira. Uriya mupasiteri mu mutwe we harakora neza, ujana wawe ukora neza, harakora neza. Abandi nabo ngo abana bababereye ikibazo, ngo ntabona n'abasigira abana mu rugo. Se nawe urahaba kutasenze ugize iyi minsi ngo nta mukozi. Uzobaze mama wawe kera ko ari umukozi yagira. Kutibuka gusa. Igihe wari kudiridimba usenga buri munsi ngo nta mwana ufite uramuhawe, none uryamye mu nzu amezi 6 ngo uryamye iruhande rw'umwana. Hakuzi ko abantu basaze. Umuntu yobyara akaryamira iruhande rw'umwana amezi mwumve ngo wone umukirisitu amezi 6 amezi 5 ngo araryamye ngo iruhande rw'umwana. Imana yiri ngo ifite abantu. Ese ibyo ndibibaho? Bibaho ba mama? None uwo umuntu yohabwa umwana aho kubyuka yirukanga ngo aje kuvuga ati Imana ni jewe wakoze ibiko, none uraryamye amezi 6. Ako kana kopfukira aho wogaruka niki? Uko niyo buruvuga ngo mvuze nabi abari mu gupfa nije wabishe. Eshise no kuri kw'Imana. Ako nikitanga. Murayizi ishobora byose. Yo gusetsa mu wundi mwanya ikakuriza. Kubera ko utamenya icyo wakorewe. Saba abana bacu. Timuri mukwabona abahungu n'abakobwa.
mariage kuwa gatandatu ngo bagiye ku kiyaga. Muraturuta twe tutakigiyeho. Hako basha mwe muri mukubona iyakiri ipanze neza. Umuntu yokora ubukwe kuwa gatandatu, Imana yamukoreye ubukwe, abantu bakwitabye, abagabo n'abapastori twaje, waduhamagaye, turanezerewe ko turashima Imana, dutezeje ko tuzoza gutamba, none ngo mwagiye Gisenyi. Mufiti akiri tari ndende. Kandi ndababwiye ibyanje njyewe nta bintu bya pembeni. Nta bintu bya pembeni. Kandi mwamara kuvayo mwagira amezi abiri amakofi akaba aratangiye. Saba. Shega narabiciye. Kuvuga ngo umuntu ntiyaje gusenga ngo yagiye kuri piscine ngo ku cyumweru azaze gushimira hano. Aya. Umuntu atazi ikintu kimumenyesha. Bushize nariko mbigisha inzu y'Imana icarico. Nariko mbigisha abantu mbabwira inzu y'Imana icarico. Hano ico uko hitwa. Nukwibagirwa iby'Imana yako. Iby'Imana biribwa bigishushe, ntiwumva wa munyabibembe ntiyamyagaruka inyuma ya uburya kamagaruka kamaza ati nje gushi akamaza yiruka ati buriya rero nosanga urya muntu uyankije haraza ngo ashike Yesu aramaza atesa abandi bari. Mwabana bacu ntitubabuza ibyiza nibyo dukeneye, ntitubabuza kunezerwa nibyo dushaka, kandi umunezero wanyu niwo munezero wacu. Ariko nimuze twishimane n'Imana, nimuze tuvuga amashimwe y'Imana. Nimurangiza icyo cyumweru mugende muje mu kahoteli. N'abakecuru n'abapapa bagasiba ngo bari mu bukwe ngo barushe. Mwarushe hako mwarushe, hari uri muno nawe warushe ubukwe bwarangiye. Ntimuramenya amateraniro ntimurayamenya. Soze kuri iri jambo ryaga. Ese turi kumwe? Amashimwe yabaye itegeko kubera yuko abantu baravyibagiwe, barabita, ntibabiha agaciro, ntibibuka kwarukana amashimwe. Dawudi aravuga ati uyu munsi wa none ashinga abantu, arabwira ngo abantu muza mubimenya neza, igihe cy'amashimwe abantu baze bashimira Imana. Cya gatatu, Zaburi ibice 10 n'umurongo wa mbere. Nakansorezaho kubera umwanya. Tusome ibi byanditswe. Zaburi ibice 10 n'umurongo wa mbere. Uwiteka niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? Yego. Ubwibone bw'umunyabyaha bumutera kwirukanira. Ugeze kuri kangahe? Usoma umurongo wa mbere gusa. Uwiteka niki kiguhagaritse kure? Niki gitumye wihisha mu bihe by'amakuba no mu by'ibyago? Soma 94 nimara mbihuse n'umurongo wa 18. 90 Zaburi 94 n'umurongo wa 18. Nkivuga nti ikirenge cyanjye kiranyereye. Yego. Imbabazi zawe Uwiteka zarandamiye. Yego. 19. Iyo ibyo nshidikanya byinshi bimpagaritse umutima. Yego. Ibyo umuhumuriza byishimisha ubugingo bwanjye. Noneho
rero igituma tukwiriye gushimira Imana, dushimira Imana kubera imbabazi zayo igira kuri twe. Mbisubiremo, dushimira Imana suko twariye, suko twambaye, suko yadusubije, ariko dushimira Imana kubera imbabazi zayo igira kuri twebwe. Kubera imbabazi Imana itugirira birema amashimwe bigatuma dushimira Imana. Uriya mwanditsi yavuze ngo Imana ngo niyiziramira kunye iyo tunyereye. Sema amen. Ngo imbabazi z'Imana nizo zazituramira. Ejo nazanye n'umuntu mu modoka, noneho umushoferi ashiramo indirimbo z'Imana, ngo arangize ashaka kuzikuramo, ngo azikuremo. Yari umumama, aramwira toya subizamwe indirimbo z'Imana. Njyewe narapfuye, uyu hayibona, narapfuye. Twakoze impanuka, abantu bose mu modoka barapfa, nanjye nja muri koma, ngira amezi agera kuri 3 ndazi yomba, ngo buca Imana inkurayo. Ureka izo ndirimbo numva Imana, numve kugira neza, numva imbabazi z'Imana. Nta kintu nakoze muri abo. None rero dukwiriye gushimira Imana kubera imbabazi zayo ku buzima bwacu. Urebye ibyo dukora, urebye ibyo tugenderamo, urebye imvugo zacu, urebye imyitwarire yacu, ni ukuri ku ijambo ry'Imana ntitwari dukwiriye kubaho. Ariko kubera imbabazi z'Imana, kuza hano ukavuga ngo ndashimira imbabazi z'Imana zigitumye nkibaho, ndashimira imbabazi z'Imana zigituma ngihumeka, ndashimira imbabazi z'Imana zirinze umuryango wanjye. Icyo kirahagije, kirahagije. Si ngombwa ngo habe hariho ibindi bintu bimwe. Hariho iby'Imana itaradusubiza, yewe hariho n'ibizitazadusubiza. Hari ibindi Imana itazadusubiza pe, hari ibyo itazagusubiza kandi uzopfa itarabigusubiza. Nyamara ibyo mvuze nibyo. Komaya ngo twese Yesu azaza twarujuje ama etaje kutarabona nimwe. Ngo ndabaciye indege. Erega hari ibintu bimwe tse tuzana by'igipindi, hanyuma tugavuga ngo nimucakire mwese. Erega mbere yo gucakira hariho inzira yo kubicakira. Ega hari ibyo ntarabona nasabye Imana tirabisubiza, ariko ntacyo bindwaye. Bari abasore 3 baravuze ngo nubwo Imana itodukiza, nubwo dupfa, nubwo hatekujwe umuriro, twebwe nta kibazo twifitiye. Icyo tuzi gusa nditukuramya, icyo nditwokuramya, nushaka ubivuge, nushaka ibyo ntangorana. Nimba ari no gupfa turiteguye. Kurarira ngo Imana ntiragusubiza, ni wewe wenyine itarasubiza. Wabanje ugashimira ibyo yasubije, ko nabyo utarabishimira. N'abajya bapfuye suko sinandirimba izivuga utyo ngo batashakaga kubaho. Ni gute ivuga? Wamenya gace naguhe ako gace grave. Muze mureka guseka mwebwe. Nje ko nashaka ngo nimvira karimbo. Ngahe muheze hari. Dore gwadabaye n'umugore. Ntacyo twatanze ngo turame, n'ababuze ayo mahirwe, burya nabo si ku bwabo, kuko ntawanze kuramuka. Abasore beza bitondaga, abandi beza b'imigenda, abo waruzi nawe utamenye, bagiye ureba ugenda. Niki watanze mwana wa Garukana amashimwe yazane, garukana amashimwe.
asifiwe. Sema Oh, hallelujah. Semeni tena Oh, hallelujah. Garukana amashimwe uracyahumeka. Sela. Gliribeliye empligini faibenia. Garukana amashimwe uracyahumeka. Abagore beza bitondaga bazi kurinda ibyingo zabo, abo waruzi nabo utamenye bagiye urebaho. garukana amashimwe kubw'imbabazi z'Imana turiho kukubishaka. Kima. Sema haleluya. Hallelujah. Ariko imbabazi z'Imana ziracyagutujeho zitumye uhumeka. Garukana amashimwe. Barya babembe 9 baragenda, umwe ngo agarukana amashimwe ngo azahayiruka ngo ashikara mubwira ati igitangaza cyabaye. Yama mubwira ngo ukize umubiri ngo ukize n'umutima. Siko bibiri zivuga ukize umubiri ukize niki n'umutima. Kubera iki? Yagarukanye ishimwe. Abagabo beza bitondaga bazi kurinda ibyingo zabo, abo waruzi nabo utamenye. nta kintu nakoze. Mfite abavandimwe babiri twiganye ku ishuri Ikalemi, aho ni muri Kongo, muri reji ya Shaba. Twabanye mu cyumba, twabanye ku gitanda turi batatu. Muri abo batatu umwe ejo bundi yitabye Imana. Abagizi ba nabi baramwishe. Undi yakoze impanuka agendera ku mabeki. Niki mudaheranwa natanze. Kwiriye gushimira Imana. Sema amen. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Sema haleluya. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Oh, hallelujah. Sema haleluya. Hallelujah. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Tongere haleluya. Hallelujah. Garukana amashimwe. Ndio. Bwira umutima wawe ngo mutima wanje subira wibuka imbabazi z'Imana. Oh. Ibuka imbabazi z'Imana. Ibuka imbabazi z'Imana. Ugarukana amashimwe. Himbaza. Yewe umva Imana tureke kuyivuga gusa ngo itubereye maso. Niko bimeze, itubereye maso iziturinda. Sema amen. Garukana amashimwe. Ngwino ushimira Imana kugira ngo ukire umubiri ukire n'umutima. Yaramubwiye ngo ukize umubiri ukize niki ukize. Vuga n'abakobwa beza wa bakobwa beza bagendaga bitonda bazi kwitwararika neza, abo waruzi nabo utamenye bagiye ureba. Abapasitori bitondaga bazi kurinda amatorero yabo, abo waruzi nabo utamenye pasitori we bagiye ureba. Timuzi pasiteri bukuru wageze utambira Imana. Sema haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bukuru wari wuzuye ubuntu bw'Imana, yuzuye n'imbaraga z'Imana, yari yuzuye gukunda Imana. Ndakiri mu isi yaratashe. Niki twatanze, niki twakoze usibye imbabazi z'Imana. Hallelujah, hallelujah. Tongela ya saova ngane akiri primary. Sema haleluya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwira umutima wawe ngo mutima wanje we subira wibuka imbabazi z'Imana. Ubwo n'ubuntu wagiriwe koresha neza nshuti yanje, Uwiteka gushakaho ukiranuka ukamuha. Imana yongere twibutse imitima yacu ikanguke, twibuke imbabazi z'Imana, dutambuke imbere dushima Imana kuko ni Imana dushaka. Imana ibaheze umugisha. Amen.